Draga djeco, sada čitamo priču o Spasiteljevom pogrebu. U petak uveče jedan ugledan pobožan čovjek po imenu Josif, poreklom iz judejskog grada Arimateja, došao je kod Pilata i zatražio da mu dozvoli da sahrani Isusovo tijelo. Sa Josifom je bio i drugi, tajni učenik Hristov, Nikodim, koji je kod njega dolazio jedino tokom noći. Pilat je pozvao kapetana i doznavši da je Isus Hristos već umro, dozvolio je Josifu da se krste skine njegovo tijelo. Josif je otišao i kupio plaštanicu, veliko platno, a Nikodim je doneo blagu mirisnu smesu, načinjenu od smirne i aloje. Zatim su Josif i Nikodim skinuli sa krsta Isusovo tijelo, namazali ga mirisnim uljem i obavili plaštanicom, dok su glavu povezali ubrusom, odnosno učinili su sve ono što su Judejci obično činili kada sahranjuju svoje rođake i prijatelje. Josif je nedaleko od Golgote imao vrt. Tamo je, u kamenoj steni, bila načinjena pećina. Upravo su u tu pećinu Josif i Nikodim odneli tijelo Isusa Hrista, dok su ulaz u pećinu zatvorili velikim kamenom. Do pećine su došle žene koje su vidjele Spasiteljeva stradanje na krstu. One su htjele da znaju i gdje će biti sahranjen njihov učitelj. Ove pobožne žene su gorko plakale kada su svog učitelja i Gospoda vidjele mrtvog. I one su željele da pomažu njegovo tijelo, ali nisu se s sobom ponijele mirisna ulja. One ni sljedećeg dana u subotu nisu mogli da dođu na grob. Jevreji subotom ništa ne rade. Tako su ove pobožne žene gledale kako su sahranili Gospoda, otplakale na njegovom grobu, a onda otišle svojim kućama. Te večeri one su kod kuće pripremile mirisna ulje kako bi preko sutra, čim prođe subota u rano jutro, otišle na grob i pomazale njegovo Isusovo tijelo. Ujutru na praznik Pashe, prvosveštenici i fariseji koji su osuđivali Isusa zbog toga što je subotom isceljivao bolesnike, došli su kod Pilata. Oni su se plašili Isusa čak i kada je ležao u grobu, pa su rekli Pilatu: Gospodaru, sjećamo se da je ovaj varalica dok je bio živ govorio: poslije 3 dana ću vaskrsnuti. Zapovedi da se tokom ta 3 dana čuva grob, jer njegovi učenici mogu da dođu tokom noći da ga ukradu, pa onda da prošire vest kako je on vaskrsao iz mrtvih. Tako će posljednja obmana biti gora nego prva. Pilat im je na to rekao: vi imate stražu, čuvajte i utvrdite grob kako znate. Fariseji su otišli do pećine i na kamen kojim je bio zatvoren ulaz stavili pečat, tako da je bilo nemoguće da neko uđe u pećinu ili da izađe iz nje, a da pritom ne polomi pečat. Na ulazu u pećinu i oko nje postavili su najbolje rimske vojnike. Draga deco, zbirku poučnih priča Dar anđelima spisateljice Marine Ćurčić sa religioznom i rodoljubivom tematikom, uz koju ćete zajedno sa svojim bližnjima uživati, mnogo toga korisnog, lijepog i dobrog naučiti i negovati prave vrijednosti od sada. Možete nabaviti preko kontakta broja po promotivnoj cijeni 063 17 57 156.